Mwiriwe nshuti bakunzi ba 1K show muri kumwe n'umugwanyi Darius. Kuri iyi show tubazaniye special 1K muri Expo 2018. Sinibaza uramutse uvuye kuri screen zawe akakanya ahantu waba ugiye kuko biraza kuba ari ibintu bimeze neza cyane kuva kuri 1K Focus, Murage Corner, Street Karaoke ndetse na Street Challenge zose ziraza kuba zibera hano muri Expo 2018. Bibutse yuko mwakomeza kudukurikira kuri social media zacu muri kubona kuri screen zanyu. Ikindi natangira mbwira Olga akatwereka ibyo yateganyirije. Abakunzi wa 1K show, ikiganiro ni 1K show hano kuri televiziyo Rwanda. Uyu munsi rero tuje hano muri Expo Rwanda aho tuje kwisoza. By'umwihariko tujye kuganira n'abantu bari muri Expo twumve ibintu biri kuberamo hano, cyane cyane tujye kubaza ibibazo abantu bitabiriye hano Expo. Wiriwe witwa nde? Banyita Uwase Anita. Hanyuma uyu munsi rero ngiye kubaza ikibazo kimwe. Nk'ubu Imana iguhitishijemo ikavuga ngo uhitemo ikiryo kimwe uzarya ubuzima bwawe bwose, warya iki? Nka ice cream ndagakunda. Nahitamo umuceri n'inyama. Ni frite. Narya ubugari. Okay, nahitamo watermelon. Ndayikunda cyane. Nge narya urubuto bita itende. Ni urubuto ruhingwa muri Arabia Saudite. Nuko nzi ko rwo rugira isukari nyinshi kandi nkaba nyikunda. Imana iguhitishemo kurya ikiryo kimwe ubuzima bwawe bwose, warya iki? Ikintu narya kimwe ubwo nakubwira se ko narya ikira ikiryo kimwe Imana kimwe bampitishijemo kurya ikiribwa kimwe ubuzima bwanjye bwose, nahitamo inkeri kubera ko ziri sucre, zifite isukari kandi nanone nziza ku buzima, nta kibazo byagutera. Mbaza byibura bibiri rwose kimwe nicyo nshaka. Ukunda kurya iki? Yewe ubundi nkunda kurya ubugari n'inyama. Nibyo rero wakwitiramo kurya. Navuga steak. Kubera iki ni inyama iryoshye kandi irimo intungamubiri zose nka protein umuntu aba akeneye. Cyengire bisanzwe nkunda kurya ibirayi. Ubwo akwirira ibirayi imyaka 20. Ikiganiro nta kindi ni 1K. Hanyuma se ntubaza akabazo ugira telefone? Yego. Ukoresha social media? Yego. Nk'izihe? Nkoresha Instagram, Twitter, n'ibindi nyinshi. Hanyuma bakubwiye ngo ureke social media zose, ntukoreshe WhatsApp, ntukoreshe Facebook, ntukoreshe Instagram, bajya baguhemba amafaranga ku kwezi ushaka, aya mafaranga yabarangaye? Ntuzongere guhera kuri telefone yawe uyijugunye uyishyira ahantu yita. Ntabwo bishoboka. Niyo yaba miliyoni y'idolari ntabwo nabishobora. Ko yaba mpannye keretse hari ampaye kuba ahantu heza ntakenera imbuga nkoranyambaga. Ubwo ni nko kunjyana nko muri Amerika, kunturanya n'abantu bose mvugana nabo. Imbuga nkoranyambaga urabona muri iyi minsi sinumva ko byapfa gushoboka kuko mbere bakoreshaga inzandiko kohereza umuntu, kandi ubu ngubu ntago umuntu wapfa kubona umuntu wakorera kuba yamutuma akoresheje za zandiko za kera ngo bigukundire. Ubu rero imbuga nkoranyambaga uko isitera imbere niko igenda ikora, ariko urumva ko umuntu nta nubwo byashoboka. Njye numva bitashoboka cyane. Nabaca nka miliyoni 100 z'amapawundi. Nabasaba yuko bama imodoka nkabireka.
ubikora neza Yeah. That is love. hanyuma se ugira social media Yeah. ukoresha izi Nkoresha Facebook, Instagram na email. na email Yeah. none se umuntu akubwiye ngo ureke kongera gukoresha telefone yawe uyibagirwe ufunge bajya bakwishyura amafaranga ku kwezi wafata wabyemera Yes, of course I can allow. Kure kumva ko nabandi kwinjiza. aha wasaba nkangahe It can depend. Ariko ntabwo ari amafaranga yose wabwira ngo kugira ngo ndeke mpagarike gukoresha social media ngo mbwira nk'amafaranga wumva wasaba tu nk'umuntu w'urubyiruko n'amafaranga numva nasaba ku kwezi ku munsi ku kwezi bampa nk'amadolari 500 nabireka. I would say like 50 million, I guess. byaterwa nayo wambwe n'ubundi kuri social media nta kintu mvana kimpemba amafaranga numva ngiye nshaka. wowe wayireka tu telefone ukabika ugafata akarashara Ewa. Aya. Ayifata bakajya ameza amafaranga yanjye. Nakugenda muri beat ya hip hop. byabyarane ko ari ibintu nzi si uba ntibishobore mwakoze kubana natwe muri 1K show twari kumwe nanjye Teta Olga muri 1K focus aho twaganiriye ibintu bigiye bitandukanye nabajije ibibazo abantu byinshi baje hano muri Expo Rwanda ariko by'umwihariko ndagira ngo nshimire buri muntu wese wabanye natwe ikiganiro nta kindi ni 1K show. Hello beautiful people, muri kumwe n'umuhungu wanyu Darius, iyi ni 1K show and your girl Jamila. Ubu rero tugiye kubatembereza muri Expo. Abantu benshi bakunze kwibaza impamvu iki gikorwa ari ngarukamwaka cyangwa impamvu twumva dushaka kuza kuyitemberamo. Darius, tugiye gutembereza 1K fans muri Expo. Yeah. Uriteguye? Beaucoup. Ntimujye kure, turacyari muri 1K show umurage kona, muze mujyane natwe turebe uko bimeze. Umbe brochette. Wanende ngombe ice cream zo muri Expo. Uzi ko Expo y'ubushize nayihombye bandi Darius. Je nanyuze muri Expo. Ariko is okay. Aha rero turimo turinjira noneho aho nyirizina igikorwa cya Expo gitangirira. Reka turebe uko bimeze. Muri Expo hagiye harimo abantu batandukanye b'abafatanyabikorwa barimo baragenda batwereka ibintu uko bimeze. Ariko especially hari Visit Rwanda. Nuko muzi Visit Rwanda ni iki Darius? Visit Rwanda ni bari abantu. Ati twifotozanya. Wewe bakwitande. Bakwita Eric. Ngaji yitwa Eric bro. Ngaji yitwa Eric de. Wewe witwa Nikizere. Jamil. Ngaji yitwa Eric. Ureke. Eric byishimo. Reka tujye nahanze turebe. Muya n'inshuti yanjye twarazaga twiciye umunsi. Sandals, very classic, casual, Ku buryo umuntu sawa kabisa yaramereye. Ndabona ari n'amadizayina lebozi. ducuruza ibintu byinshi cyane tugira imiti ariko hano muri Expo twazanye amata tuzana na produit cosmetique ku bijyanye n'abantu bisiga cyane cyane amavuta yitwa Mikrogo. umukorogo ya mavuta bita mukorogo Agira abantu inzobe. aya mavuta arabafasha rero kubasubiza umubiri wabo aya ma product arabakingira ku zuba kugira imibiri yacu itononekara. Tukaba dufite n'amata y'abana hano ariyo France
agiye atandukanye ku bana guhera ku mezi ku mwana ukivuka kugera ku mezi 6 no guhera ku mezi 6 kugera ku mwaka no guhera ku mwaka kugera ku myaka 3. None se mubaze gatoya kuza muri Expo kuva wazi bimaze kugufasha iki? Biramfasha cyane kuko menyana n'abantu nari narabuze ndababona yo kubona muvoma y'abantu byonyine nanjye ubwanjye biranshimisha. Uracuruza se? Ndacuruza cyane ndabona abakiriya cyane. Okay. Tuzagaruka tubasure. Murakoze cyane. Do you think that I can try writing my name? Yeah, you can try. Come here, I'll show you. Come inside. Let me try write 1K. It's a tough job, so you have to be very serious. Beautiful, right? You have to listen? Yeah, 1K. Switch on the right. And mind you, then break it. Okay. Put this. Shake kabisa. Make sure that there is no bubbles. Yeah. Shake again. I'm starting to fail. Don't mind about it. Okay. Okay. Now you have to make sure that this is near. Man. Now take the, put now. Then put a little of super glue, just 1 drop, slowly. As you can see, Darius is creative. Okay. He's really good. Now. So now this is a bracelet of 1K made by me. How creative are you? Yeah. How creative am I on a scale of 1 to 10? I'm saying. Sorry? Because you are the one who has picked this. Yeah. I will give it as a gift. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. What's your name again? Abraham. You're from Kenya. Abraham, thank you so much. Thank you for the work you're putting in. Thank you so much. This is a beautiful art. I got to make one for my boyfriend. Rero Darius yadutembereje ahantu hatandukanye. Nakoze akantu. Uri creative kabisa. So muri Expo harimo ibintu byinshi cyane, ibyo kurya, ibyo kwambara, ibyo mu rugo, muri make ushobora kuza nyine ukihahira. Nubwo twazenguruka hose ngo tubivemo byadusaba nk'umunsi wose, ariko aho bigeze nge ndumva nshonje, reka turebe ukuntu twigenza. Exactly, twagiye. Abantu benshi rero muri Expo yaba tukiri batoya cyangwa se n'ubu tumaze kuba inkumi, nje Darius ndashaka kurya ice cream. Mfite ikibazo cyo ko nashyira ice cream kuri kamera kandi ndayishaka. Bikinisha by'abana. Njyewe kuva nyine mutoya nawe nzi ko ninjya muri Expo ikinjyanye. Njye najya nkwepa n'abajama nkajya kuzirya nkagaruka. Nada ice cream. Nada ice cream. Can we have ice cream? People will be coming. Okay. So 1K tuba keeping it real. Tuba turi aho ngaho tuhakubereye natwe dukora nk'ibyo abantu bose muri Expo bakora. Anyways, ntago nsanzwe ndya ice cream kuva narabaye umugabo, but I'm just trying, huh? For the case of 1K. Cheers rero. Anyways, Expo twabonye ibintu byinshi byiza byinshi, et d'ailleurs
ntabwo twabasha kubageza ahantu hose ariko ntimujye kure. Iyi ni 1K show kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze kubazanira ibintu bimeze neza. Nimukomeze kandi mudukurikire ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye ndetse munasubscribinga kuri YouTube channel yacu 1K show nakagaruka. Cheers. Yes, ni 1K show nongeye kugarukana nayo guko musanzwe mubimenyereye buri munsi yo mubonye Orfe bayo 007 muhita mutekereza ko nabazaniye street challenge na street karaoke. Yes, niko bimeze. Uyu munsi rero ngabandi muri Expo aho turi kurebera hamwe uburyo urubyiruko ruri kwenjoyinga, rurimo kwishimisha, rurimo kureba ibintu bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko baraturirimbira banatwereka uburyo ibintu bimezemo, uburyo biba biryoshye. Murabona ko nanjye meze neza cyane, nishimye. Ni umwaka 2018 bana ibintu ni salama saka. Alright, so reka mbaye ikaze ni street challenge na street karaoke. From Friday, February 15, 55 French fathers fed 5 fresh fish for 5 French friends from France. From Friday, February 15, 55 French fathers fried 5 fresh fish for 5 French friends from France. On Friday, February 15, 55 French fathers fried 5 fresh fish for 5 French friends from France. From Friday, February 15, 55 French fathers fried 5 fresh fish for 5 French Friday from France. From Friday, February 15, 55 French fathers fried 5 fresh fish for 5 French friends from France. Ndashaka kwirirwa nseka, nta muntu ushaka kumvangira, ikibazo na kimwe nshaka kwiteza, ndashaka kwirirwa neza, ndashaka kwirirwa nseka, nta muntu ushaka kumvangira. Sambo, ndashaka kwirambo. Nashaka kumvangira, ikibazo na kimwe nshaka kwiteza, ndashaka kwirirwa neza, ndashaka kwirirwa nseka, nta muntu ushaka kumvangira. Wangumye ku mutima, mpora ntegereje umunsi uzaza, nubwo mbona amasaha atagenda, ko mbona irungu rigiye kuzasaza, gira vuba ugaruke, ese nawe ujya unkumbura, ese nawe ubura ibitotsi, ibyo bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa, icyampa nkabona ugarutse, icyampa nkabona ugarutse, mata yagira nabi, ukumbuye bimwe bibi, mpora ntegereje umunsi uzaza, unyumve nkumve, ko mbona irungu rigiye kuzasaza, gira vuba ugaruke, ese nawe ujya unkumbura, ese nawe ubura ibitotsi, ibyo bibaho kugukumbura ijoro n'amanywa, icyampa nkabona ugarutse,
cyama nkabona ugarutse. Bakunzi ba 1K Show, nizere yuko mwanogewe n'ikiganiro twabateguriye kuri uyu munsi nkuko nanjye naryohewe. Nabibutse yuko mwakomeza kudusangira ibitekerezo byanyu kuri social media zacu arizo muri kubona kuri screen yanyu. 1K Show nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Cut! Stop the show! Ase ofe, Jimmy likuoneka bro. Likuoneka? Okay, tangira uvuga ko ngaho. Sibyo? Yeah. Okay. Nanjye navuga uyu tugiye kubatembereza. Okay. Ngwira. Bombe ni birenge. Ambari inkweto. Ese Jimmy ufite igisusu kingana gutyo ngo. Ni kinini se ni gitoya mara. Kandi kaba kabizi. Jimmy subizi suko bawijije. Urashyira muri behind the scene ntabwo mbyemera. We close. Umuntu adukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye, muna subscribe. Nimukomeze kandi mudukurikire. Uziko nkoze yakoze by'aba mukobwa muri Tanzania. Wait. Kanti, visit Rwanda. Visit Rwanda. Bari kudukamera. Turi kujya kuri televiziyo Rwanda. Ni ukuri da, twese niho turi kujya. Ejya kamera, tujye tubatenguha. Alright, so mureke rero Sheri wate kundeba se ko binera isoni. Tanti wiriwe. Ego visit Rwanda. Oya mbaza bibi. Turi imbere ya kamera. Mbaza byibura bibiri. social media zacu cyangwa kuri zo screen zacu zanyu murimo kubona. Gatumana. Niruke. Nakirukanga.